Kwamima Obibia Akwaba Tuma GHSO and Aweni Eguso Awoshe Nagano Wahala Jumedi and Ebre Asusa Day Ebebesum Ashafom any eti for Musum for Muniaba Epesikapa and Amotimini na Ebusia say dear a Ghana high celebrities no womani abre a year papa and a year a top down any day a day Emma Womo a drew braving Susam na ya say a womo a like a two or more ajejemu I say yamfa wo buo ni man I say yamfa na yamfa wo buo na ama no I say wakoko hia wo hene I say won friend na no I say won friend ni din anka say say wonim no da ana say like one na nyini ebo mu wo ma dwen wo ma susu wo ma hu say die eye Ghana fo wo mo enya bibi efri wo say wo mo enya ye ana wo boa wo mo wo enioma bi mu a eno die eni die wo so wo mo ede emma wo no wo mo ede be ma na so the moment Womu enya hwe anase the moment a bibi be ba na say wo asem bi be ye you be hunu na ase de womu epese womu mfa ni die ni ma ase wo hunu so mfa ni die ni ma so wo hanu wa mfa ma na ase ye so wo so ase ye je wo mu bo mu ane se wuti ayeden abo na no na ama ene de Lydia Forson de wa ba bontin say Ghana fo ma bremo ne mo titles a mo de mayen a ase mo de mayen ase mo mfa mayen yes, they are more friend and so-called celebrity no. So-called celebrity no. One pet. Two or no one pet. One kasa mo biba or no one pet. Now ebusia for what take a year to or no page a year a so and our coco can a yes a year and some na one Ghana for what address Ghana for more about the same. So we didn't need any man say or your celebrity are fine. But won't find it in man. Na say wo pese wo nyusu eye edin enfama na me nyusu those called and I said then they wetimi aya na say use din Lydia Forson na fama na say and our dealing nsem no etu eda. Please don't call me so called whenever you are referring to me as a celebrity, and you can take the word wrap in the paper and shove it up your ass. That's why I don't fuck with so many of you and never will, because when you need favor, donation, etc., we are worthy of the title, but when it doesn't favor you, you try to discredit us by any means necessary. I am Lydia Forson. Before anything else, address me as such so you don't constantly feel like you are doing me favors by addressing me as a celebrity. We ene eye nsema wo de etu eye edwa se eye se wo pe eye nidie bi ede amano anasa wo pe se wo mani enfili eye anasa wo pe se wo addressing in a nice way na ne o de be eye so called celebrity dia ono de osrew ni dine de Lydia Forson se wo pen de toton pen no a na wa yusu Lydia Forson no ede amanu by say wo be so called celebrity Lydia Forson asa de wo show bi say mani hype asa de wo show bi say ma won krofo ehun say wo no so no o ye obi a ye celebrity no there be say wo body din o de obama no some respect and asa acknowledge bia ene wo betimi ede amanu ba wo hwe na ni die na wo de emma no enfri wo yam na emo ebe free baby na abade a ase de wo ye ase wo nya de na di yusu ni di wo ha nti e na o ma me wo no o ma me kyem no e de ne ba asasi su no wanfa ye hair anto no wanfa edi fufuro bi anto no ma no Lydia Forson nti e na wo say sa ensem hunu agana fo binum edi nti na wan hyeda ne nkrofo binum vibe no wona wo enya ensere men na o me friend no hey ade be cha be friend and ade be cha no be friend sister there be on pesa ensem hunu no nti e won wo te ne mantwa be odi obu ama no ho se de wo so a wo tie akire no wo so odi obu ebe ma no na so no ni bu ne ho no na sa wo aye wa je se wo de dan da be gu be like o be se no obegu ni hu fidi a ene o ma wa hu se wo wodi se wo mpu na wo no obu ne ho enti no osrew so wo be yusu edin bia e de amana yusu eye ni din a wonim no na so wo me wo ba ma no some respect bi na be friend no se wo bia wo ye celebrity they are fine, but so called that word so called one pen na
Ebusia forward in some way to a jano and I gonna for him say eh say they are much rebio say they are much rebi first na en kanena na munidi en kanena na eboli dia first na ke nim nipa kro no enya de se nka beba bonten ababa be ka se an ye na fremi sei e na fremi sei anase fremi asumesi ana wo benten ba say de wa hunu se wudi na atre eduru ase afa na nyina wudi no enya gina bia duru enya pempenso bi enti no say de wo ba be kire wo men anase like wo ba be sori agina ma ye hunu se wa wo ne wa enti ye yusu dia ye say enti be from so called Nemo, ye for wudi enfro. Yo, waka ati na no da bi no mo say. Woni ye no usu a obeda na die na no na be kire. Say, ye mfa ebuo emam anase ma ye mfa ebuo emfa emam. Say, wo ye de ye ana wo ye de se na efata. Eye den ya. Ye bebu, ye be ka say eye celebrity eye Lydia Forson na say. Na akoko ye obi a, wo sori ene no awro draws na de nam ha. Ade be chi na ne umpoku esisi so. Ade be chi no wa if you are mu 360 na da bonte da social media so a wono ene ye be use eye so called because na nka ye nim say we are celebrity we are decent but the moment ye be hu ade ja so na ye be hu ni o ma bi no ma ye discredit because of say one sem fata biem that moment no one sem fata and it is one person ye be discredit with what titles there and your most so many de ese na efata because so person will be ehun say we ye penyin one for when you say any role model na wo sore na wo be hunu na just say wo she bikini na adigina ha na o si ha no na just say where you too baby na wo to eke na wo bu mu na wo yese na enkwada youth nso so hwe wo sua wa eye de aso ko ne de ye de ba mamo ntu ye de sa e na penya baso body ese na efata na wa kwa ye de ese so de e so ko no ye be ko so e de amamo sa because one ye e ne be kire say eye ni dia ye fama no eno ena ebedan eye edi ana abusuafo sai ena wonso hunu eye ye nua bai na nsem ode ka se wo be friend ni dia friend ni din na ye hunu sese obo a be kwakọ Lydia Forson woni ba de eye celebrity kan wa wo be kwakọ hwehwe ni pakro wo be kwakọ hunu no ena be man ka se enti wey ena mo friend celebrity ne ne ye ni so award na de ena di so called ebe kan ho e de amount abusua de Lydia Forson eken woni ne ya adwen ana se woni no enye eye adwen wo mo ne ye ene wo mu su na be kire say ye discredit wo mo ana say ye credit wo mo abusua for wadwen kire e wo nsemi hu ebra e too much gh your comment section if you like videos na share follow ye e wo ye IG page at too much gh _ we so follow ye e wo ye Twitter page so at too much gh _ me din e de clear sikapa dasene ye besane sha makram. Too much GH. Me did say Japan. A break and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. Me did the Isaac Jumpo. But me and family the great tempo. And bring. One man come when you share too much GH. Too much GH. More too much. Na me so me I'm more fire. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomodin na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Kat won na bomodin na be hwe too much GH. Beshe ne subscribe bomodin o beshe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura